you are so innocent. Ajaona akibata kisu hata rungu. You are so innocent. Just you want kwamba Lagat a resign. Now wengine wote wako in charge ya mother of Alfred Ojwang. Yeah, lazima washuke tu. Wa resign so that we get great leaders. Ambao wataendelea hii nchi with good purpose, peacefully, lakini siku zote one term. What about the security right now during your protest? Security right now, as you can see, it's very peaceful. Yes. Wanatufuata na sisi, like back there, very like wako na marungu, wako na mabunduki. We are just peaceful. Na protesters, hatutaki ile mtu atukane polisi ama fanya anything baya. Yeah. How can you rate police right today? Wanajifanya maybe, lakini at the end of the day they are also human beings. They have to protect themselves. Lakini ile tunaomba kwamba wasipitishe nguvu kushinda kiasi. Vile tumeanza na wao, tuendelee na wao. Yeah. Okay. But right now I can give them a 5. 5. Someone underwear. Okay. Thank you. Sawa. What about you?